Freddy Kapchepai, umwe wa aria marari na Mundurume ucio, oigite nginyagia riu mwiri wa Mundurume ucio nduri uronekana, kiuga ndaraca iyo yathukire mwaka-ini wa 2010 na nginyagia riu ndiri yakuo. Asa hata mifugo ya watu saizi ishabebwa singine na tujui mali ishapelekwa. Richard Ogore ni muikari wa mwena uyu na ni aratariria mathina maria matunganite na kuma ndaraca iyo yathukanga, akiuga ni mathiete nginyagia wabici-ini ya thirikari ya kaunti ya mwena uyu no matiri mateithika. Leo asubuhi tukaenda mpaka Chesitete kufuatilia, tukiingia maji kumtafuta na tujai kuona mali za watu ambazo zimeangamia hapa Nginyang kwa hii mto kwa sababu daraja haina. Kumana na chifu wa mwena uyu John Kamama, tauni ya Chemolingot niyo tauni iria nene mwena uyu kuria ahuri biacara othe matwaraga magetha mao tauni-ini ino, undu uria riu ukoretwo uri mirigo kurio, kuona ndaraca noyo njira iria mangihuthira gukinyia tauni-ini ino. Noho ni ugite andu makiria ma 15 nio makwiriire ruini ruru makiringia mirigo. Government ndio walichukua hatamu hiyo na mpaka wa leo haijafanyika, ndio watu wamepata shida ya kupelekwa na maji. Aikaria ni moigite ni maratanyaga thina wao ni ugukinya muthia thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gucera mwena ucio, no gutire ugaruruku wonekanite gukorwo ugithie na mbere kuria moritie thirikari ya kaunti mateithiririe gwaka ndaraca iyo.